Kinong yalam jangka Khasi Students Union hakasipalay jangka tayo kilalit ujor ha Deputy Commissioner ke Distrik Riboy persya ekipat Karbi kibana kejela Asam. Kibalawan banti BA nyu siap na kawa umyam kabadan hakasnong ampreng kabadan ha ke Distrik Riboy. Da kajeng sukya kabajur halor kajinti BA nyu siap na kawa umyam kabadan hakasnong ampreng ha ke Distrik Riboy. Balakeno don ketiru ekipat Karbi kibana kejela Asam. Hakakat santerik urempang arajar arpusau kinong yalam ka KSU dan Circle lambat ka jinglet lang kinong yalam ka KSU North Khasi Hills. Kilalit banbo de gajing ujor halor kani ka kambian hau Deputy Commissioner ke Distrik Riboy. Kani ka jinglet ujor hau Deputy Commissioner Arpit Upadhyay la IT ru hau ya kasithi. Ban ujor halor kani ka jingdon keti kipat Karbi banti bea nyu usiap na kawa umyam kabadan hakasnong ampreng. Kabahap ru apo karat lempot kariems imship. Habakran beginong patay kubor u toning lapang ubade weni kinong yalam ka KSU ulito bakaseng nengkong kalayo jing ujor nagipat ba halor kajing ti isyap bea nya kawa umyam dagipat Karbi gibana kejela Asam da ki korpo chilum ban penkerya kalentiyat jong ko hakan kawa kanang banyo ban khatsuk yu syap bat kaseng kalalet banjurep bat lap kajing shisha. Ulito ru bakane ka kamti isyap digi brio mana Asam hapo upur usam jong Distrik Riboy omtang bagade kebabian nri kadiru kum kejing kentor pot dakipat Karbi hage jaka jong ka Meghalaya ya kabladon kam kerki bagi bor badai pet jong sarkar jela bancim kiano mardor bantu kelar halor ka kamti isyap bean dekinong Asam. Syuru ulapan pau bahagane kejing kendo yau Deputy Commissioner layo jengkular ban betha ya Superintendent Kipuliat ke Distrik Riboy bat yau Divisional Forest Officer ke Distrik ban tokit bat bantu kelar mardor ya kene ka kambean ha ka bagaseng kala berngam ban le ada ke beteng la dagi bor ke sarkar jela kil MNT halor kene ka kam kaba ti bean ya usiap mentagasni nakaliang jong ka KSU Circle ngilawan banmi hangne ha office jong i Deputy Commissioner jong ka Riboy District na kabenta kajingja kaba laja ha kiti tan badar ha kasinong arprang ha kaba nakaliang kaseng ngilayo kajing ujor badlap bakladon kajing ti siap bian na kibriu ki basyong basa ha Asam ha kawa umyam ha kasinong kaba hap ha ampreng hapo jong ka right lemput kabahap ru apo jong ka khairim simship de nakaliang jong kaki ism circle hadin bangila lech sakde jaka ngila lapsai ba kadon sisa kajing ti bian yang usyap da kite kibriu ki basong ki basa ha ka Asam bat ngila lapru bakila tong yate usyap nakate gawa batur sadu uput usam jong ka Meghalaya da penengkam ya kikor gibor ki baklan kum ki JCB bat ki executor bakum da ter de nagaliang jong gaseng ngilawan sene ban ai kajing ujor sya UDC bat nagaliang dusi ula simru kata kajing bakli ban ong ba unsa simkhia halor kane kajing dawa kajongi nagaliang dusi ula kularu ba unsaken bat USP jong ka district bat kumjuru ya u district forest officer jong ka Riboy District de nagaliang gaseng manta hadin bang ladap ban ai ya ka memorandum sa UDC ngili airu ya ka kopi sa UDFO jong ka district bat ngi kerman scam ban nakaliang jong ka district administration kan sim khia halor kane bat lada nakaliang ka district administration ka penslam bat kam sim khia halor kane ka kamat jing dawa jong ka sang nakaliang ka seng kan simi bakan le ya ka badum kam